Čekat ću te, noći do ponoći, tiho kucaj, da ne čujem mladi, pa ja ću ti na sastanak doći. Dobar dan, dragi gledalci. Desetogodišnjica časopisa Ljudi govore održana je u Srpskom konzulatu u Torontu. Pogledajte kako je ovo izgledalo. Zamolila bih gospodina Dušana Bijelića da sa nama podeli svoj estetski sud o uljima na platnu našeg umetnika Douglasa Edwardsa. Evo, da se i ja javim povodom ove izložbe, više da vas zabavim, nego da vas eventualno obavestim, uputim ili sugeriram nešto što je obično obaveza onih koji se odlučuju da upozore ili pak predstave svoje mišljenje o estetskim vrednostima umetničkih pojava. Moram ovdje odmah reći da se pojam estetika u svakodnevnom životu često nepravilno upotrebljava i koristi. Naime, tim izrazom se obilježavaju stvari koje ne podliježu tome izrazu onako kako treba i koji su uzeli mahom mondeni propagandisti raznih sredstava za poljepšavanje i slično. Čak i u drugim jezicima više nego što je u našem. I time mu u stvari oduzeli njegovu prvobitnu vrednost, njegovo prvo značenje do te mjere da je sam pojam estetski izgubio svoju isključivu poziciju tamo gdje mu je jedino mjesto u tretiranju isključivo umetničkog djela, jer u pravom kritičko-filozofskom smislu estetsko ili estetičko, zavisi od to kako izraz koristite, se odnosi samo na umetnost, na umjetnosti, je li uhođena i arhitektura, i što se ozbiljnije koristi, za toliko je vezan samo on za kvalitet, za smisao pravog umjetničkog djela, a ne pojava i stvari koje bi trebalo opisati riječju ljepota, dopadljivost, privlačnost i slično. Estet koji je u ozbiljnom, ponavljam, filozofsko-kritičarskom značenju samo umjetnički lijepo, umjetnički izražena ljepota, a ne što se sadrži u samoj prirodi, u stvarima, sredstvima koje imitiraju umjetnost i ne dosežu pravu njenu vrijednost i ne spadaju u njenu kategoriju. Ovo sam iznio više da pokažem u stvari da se izraz estetsko jako krivo koristi, bar sa pozicija kritike i filozofskog tumačenja. Onaj ko se iznenada susretne sa kanadskim slikarom Douglasom Edwardsom, naime s njegovim širim slikarstvom, ostaje iznenađen i pomalo zbunjen, jer mu se čini da je naišao na izvesnu apstrakciju s nešto naznačenim realnim oblicima, manje poznatim u savremenoj kanadskoj umetnosti, pa čak i onda kada se njoj pridoda i broj novih
i stalno stižućih, da tako kažem, pridošlica iz bilo kojeg kraja svijeta, također sa njihovim delima. Ako ste se uželeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica, domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru, raznolika domaća kuvana jela, pečena jagnjetina vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa cijelog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 East Mall u Torontu ili pozovite 647 748 2112. Ja sam Jelena Urošević, imigracioni advokat u Torontu sa dugogodišnjim iskustvom. Mogu da vam pomognem sa iseljeničkim, radnim i studentskim vizama, porodičnim sponzorstvima kao i dozvolama za poslodavce da dovedu radnike u Kanadu. Više informacija možete dobiti putem e-maila ili na našem web sajtu. Ako vam je potreban majstor sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju profesionalnih usluga svih vrsta renovacija, instalacija, popravke vaše kuće ili poslovnog prostora, potrebno je samo da pozovete West End Handyman na telefon 416-897-1352 ili posjetite Facebook stranicu West End Handyman. Zadovoljni klijenti su garancija naše kvaliteta. Zlatna jesen, koncert klasične muzike All Saints Queensway Church 30. novembra u 20 časova. Aleksa Toškov i kvartet Odin. Gost koncerta Goran Gojević na klarinetu. Za sve rezervacije možete poslati e-mail na gorangojević@hotmail.com ili pozvati 416-826-5769. Koncert podržala Srpska nacionalna akademija u Kanadi. Prvi udarac proizvoden već dijelom ovih slika je doživljaj slojevitosti, nametnute plastičnosti u najfinijem smislu te riječi, odnosno odvojenih stvarnih dimenzija koje savršeno stvaraju potrebnu dubinu za doživljaj tako naslikan položaj bazičnih elemenata. Tu se misli na vodu, na vazduh, na oblake i tako dalje. Za dalju njihovu analizu mislim da neće biti suvišno spomenuti jednu istinu koja se često prenebregava, a koju je iznio jedan filozof s početka 19. vijeka, shodno pristojnom društvenom ponašanju toga vremena. Citat: pred umjetničku sliku treba stati kao pred kneza i pričekati da te on prvi oslovi.
odnosno da slika oslovi posmatrača. Posmatrač traži, bolje reći, i očekuje još nešto, pored recimo dominantnih oblaka, što je prva asocijacija kod svakog prisutna, pa i kod onih koji znaju da nikakva predmetnost, nikakav predmet u tom tu ne stoji i da ništa nije skriveno u tim elementima. A iza slobodno povučenog poteza većom četkicom, jer je emocije dosta velike, sa obično, savršeno, intuitivno odabranim i fino odabranim bojama. Pa kad vidimo da slika nije čista apstrakcija, kao što sam ja vidio u detaljima, još smo više prijatno iznenađeni i okrenemo se izvjesno predmetnosti oblaka i uvažavamo u njoj kad svaka slika u tom slučaju postaje bliska i čak i draga. Sloboda i veličina poteza kistom u izvanrednom koloritu. Pogledajte sliku nebo i jezero, oblaka i neba, koju raspjevanost smiruje linija kopna. Linija koja konkretizuje stanje i upozorava da je to savršeno predstavljeno prostranstvo i veličina neba. Naime, efekat koja slika stvara i sa najviše smisla i osjećanja za umjetnički tretman ovoga prirodnog fenomena. Dakle, moram još ponoviti da sam ja vidio mahom detalje, i to baš detalje oblaka i mora, odnosno jezera, koji su posebno divno obrađeni. Pored najfinijeg i bogatog izbora i složenosti boja, na izvjesnim slikama posebno, jedna među njima, inspirisana nebom u smiraju dana, na crnogorskom primorju, gdje je naš slikar također boravio, a predstavlja jezero pri zalasku sunca, gdje su boje redukovane pretežno na njihovo zagasito, plavičasto, zelene tonove, malo izmijenjene da predstave poznat sumrak iznad jednog kanadskog jezera. Ako ste se uželjeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica, domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru, raznolika domaća kuvane jela, pečena jagnjetina vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa cijelog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 East Mall u Torontu ili pozovite 647 748 2112. Ja sam Jelena Urošević, imigracioni advokat u Torontu sa dugogodišnjim iskustvom. Mogu da vam pomognem sa iseljeničkim, radnim i studentskim vizama, porodičnim sponzorstvima kao i dozvolama za poslodavce da dovedu radnike u Kanadu. Više informacija možete dobiti putem e-maila ili na našem web sajtu.
Ako vam je potreban majstor sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju profesionalnih usluga svih vrsta renovacija, instalacija, popravke vaše kuće ili poslovnog prostora, potrebno je samo da pozovete West End Handyman na telefon 416 897 1352 ili posjetite Facebook stranicu West End Handyman. Zadovoljni klijenti su garancija našeg kvaliteta. Silija Production iz Toronta bavi se snimanjem muzike i marketingom. Naš cilj je da vam pružimo šansu da pokažete svetu svoje ideje. Kod nas možete snimiti muzički materijal i video spot. Oblaci, opet moram spomenuti što su najviše delovali na mene, u prepoznatljivom obliku kod mnogih slika, dakle, kako bih rekao, manje formalno apstraktnim i tako manje značajnim, tu izvesnu apstraktnost, ali i prepoznatljivost sugerira slobodni potez u prvom redu, jer da tako nije, oni bi, kao i voda, bili odmah čitljivi, prepoznatljivi, s manje apstraktne tajne koju detalji tih slika sugeriraju. Na izvesnim slikama Douglas Edwards se služi formom ekspresionizma, mada to nije u prvom času u stvari vidljivo, koja često izaziva reakciju posmatrača da se radi o ekspresionisti, ne samo o realističkom slikaru, jer su mu slike i sadržajno ekspresivne. I mnogo bi se reći da su neke od njih i pripadale više po formi ekspresionizmu u najfinijem smislu te riječi, naročito one na temu Muskoka. Tu ima nekoliko, koliko sam ja vidio, prije nego što sam doživio izložbu u njenom totalitetu. A što se vidi i na nekoliko izloženih radova pod tim imenom. Mnogostranost slikarskog pristupa pojavama kojima univerzalni slikar vlada, koliko god ste iznenađeni njegovim slikama vazduha, oblaka, vode i tragova obale, u sve što on udahnje, to je specifičan život, kao da se radi o bićima, a ne o prirodnim pojavama ili o bazičnim elementima prirode od kojih je sačinjen ovaj naš svijet. On se kao slobodan umjetnik ne ženira da se vrati u smireni, standardni, realističnost pejzaža, što je još jedno novo iznenađenje za one konzumente koji se tek susreću s našim slikarom Douglasom. Mada izbjegavam da navodim slike, dakle imena slika, ovdje moram navesti jedan rad, hvatanje žaba, cutting frogs, ili slično, na kome su u finom pristupu skoro klasičnog i čak i dekorativnog realizma pejzaža ukomponovane dve ljudske figure, tamo je ta slika, kao izašle iz neke dopadljive kolor fotografije. Dakle, još realističnije
i konkretnije od pejsaža, do te mjere da je posmatrač opet iznenađen ovoga puta preciznošću obrade čak uljepšanih detalja i reklamnom privlačnošću šarma devojke na toj slici. Rekao sam da su dve figure. Ili mogu reći stilu kojim umjetnik ne gubi ništa od svoga ubjeđenja i sloboda pomenutih ranije, odnosno od svog estetskog vjeruju i specifičnog svog glavnog pristupa i obrađivanja, uvažavanja osnovnih elemenata života neizostavno predstavljenih u njegovoj umetnosti. Ima još slika u kojima sličan, jednostavan, realistički pristup dobre mjere smiruje gledalca, što je samo znak univerzalnosti, naravno i tehničke univerzalnosti našeg umetnika, njegovog viđenja sveta. Mnogobrojnost ostvarenih izložbi, koja upravo zadivljuje, mnogobrojnost tih izložbi zaista garantuje tu njegovu svestranost majstorstva i tematsku bliskost s konzumentima u uvažavanju mjere i kritičke riječi. Hvala lijepo. Ako ste se uželjeli naše kuhinje i poslastice iz naših krajeva, posjetite Sarajevo Grill & Meat. Autentična balkanska kuhinja, poznati sarajevski ćevap i pljeskavica, domaće pite, burek, sirnica, zeljanica, krompiruša, po vašem izboru, raznolika domaća kuvane jela, pečena jagnjetina vikendom, a po narudžbi i drugim danima. Veliki broj delikatesnih proizvoda sa cijelog Balkana. Dođite u Sarajevo Grill & Meat na 225 East Mall u Torontu ili pozovite 647 748 2112. Ja sam Jelena Urošević, imigracioni advokat u Torontu sa dugogodišnjim iskustvom. Mogu da vam pomognem sa iseljeničkim, radnim i studentskim vizama, porodičnim sponzorstvima kao i dozvolama za poslodavce da dovedu radnike u Kanadu. Više informacija možete dobiti putem e-maila ili na našem web sajtu. Ako vam je potreban majstor sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju profesionalnih usluga svih vrsta renovacija, instalacija, popravke vaše kuće ili poslovnog prostora, potrebno je samo da pozovete West End Handyman na telefon 416 897 1352 ili posjetite Facebook stranicu West End Handyman. Zadovoljni klijenti su garancija našeg kvaliteta. Thank you very much. I'm very honored to be honored here today, and I just happen to be associated with Serbia, and through the art colonies, and I gain a great respect and admiration for the warmth of the culture, and I just love. I was very happy to be involved. And I, like you, I don't want to say too much about the paintings. I think they've all been said, and it's
and I don't. I think it's all in the viewing of the paintings, so I can't really talk about them much. Everything is there. Yeah, and I just want to say, this painting here is I've donated to the magazine People Say. And I guess I want to thank everybody for this occasion, and that's all. Gospodin Radomir Baturan, urednik časopisa Ljudi govora, izvolite. Very short. Thank you very much, Mr. Edward. It is very important for us. We have a lot of problem to publish, to print this book, between 315 to 400 pages in full color. For us, it is big support. I don't like to spend your time because here is many musicians and I like listen them. I ask one musician voice to say instead me in best English pronunciation. Thank you very much. Dear ladies and gentlemen, Consul General and representatives of the Consulate in Toronto, Consul of Serbia, Mr. Vasilije Petković, and everyone present, I greet you on behalf of the editorial board of People Say, and on my own behalf, and I thank you for your presence this evening. I would like to take this opportunity to thank the Ministry of Culture of Serbia and the Ministry of Immigration of Ontario, which helped us print the latest double edition, numbers 31 and 32, in Serbian and English, which we conceptualized in the spirit of these two languages and two cultures, Serbian and Canadian. We would like to thank everyone who helped us realize this concept, from the painter of these paintings that surround us, Canadian painter Douglas Edwards, and Serbian painter from Australia, Mihailo Galovic, whose work has also been published in this issue. All the Canadian, Russian, Serbian, and Armenian writers published in this issue, the translators and editors who helped me in editing, proofreading, and computer processing the numerous texts and sections. And of course, as always, thank you to the president of the club of this journal, Mr. Žarko Brestovec, who has been sponsoring us here for a full 10 years. Last but not least, I would like to thank the staff of the Consul General of Serbia for being our gracious host this evening, once again. To end, I would like to share some good news. After 10 years of hard work on this journal, being financially supported by two ministries from our two countries, we found out just a few days ago that we have received the status of academic journal, which will enable our associates in the arts and sciences to get points for their published works in this journal, which will help them to obtain higher educational, scientific, and artistic titles. It was our intention to organize this evening at the highest level and to the best of our abilities. So to this end, I would like to thank all of the participants of this evening's program: Dušica Ivanović, Jasmina Vučurović, Kristina Bjelić, Dragana Stošić, Douglas Edwards, Dušan Bijelić-Bosanac, Željko Rodić, Rade Petrić, and Aleksandar Citinović. A round of applause for them, please. Dragi gledalci, došli smo i do samog kraja naše današnje emisije. Za sve sugestije, informacije i mogućnosti reklamiranja možete nas potražiti na našem websajtu serbiantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić, hvala vam na pažnji i doviđenja. Šapuće ti tajno, ja te ljubim, sunce moje sjajno. Ja te ljubim, sunce moje jasno, ali sad je za nas dvoje